Abanyasudani ibihumbi bigaragambije mu murwa mukuru Khartoum n'ahandi mu gihugu bifatanya mu myigaragambyo y'amagana kuri leta ya gisirikare yo ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 10. Impirimbanyi zirashaka ubuyobozi bw'inzibacyuho bwa gisivili. Abanyafurika y'Epfo bagiye muri kiliziya y'Abangilikani yitiriwe Mutagatifu George i Cape Town kuri uyu wa kane, aho umurambo wa Musenyeri Desmond Tutu uruhukiye. Muri Kenya ejo habaye gutongana mu nteko nshingamategeko ubwo abadepite bigaga itegeko ritavugaho rumwe rigenga amashyaka ya politiki mbere y'itora ryo mu mwaka utaha. Ibisasu biturika by'abarwanyi birategwa abakozi b'imiryango y'ubutabazi n'abaturage mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Centrafrica ahibasiwe n'ubushyamirane. Ibisasu bya mine bimaze guhitana abantu 8 muri ako karere kuva mu kwezi kwa 8 nk'uko ibiro bya ONU mu gihugu bibivuga. Naho muri Libya amashuri ya leta afite ibibazo byo kubona ibitabo byo gutegura ibizamini. Inama y'abaminisitiri yategetse minisitiri w'uburezi kwita kuri icyo kibazo bituma hataboneka ibitabo bihagije.